بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد vazhdojmë me ushtrimet ku kemi mbet tek mësimi i Isa maridhun al-yawma. Ushrimi thot hati jumalan kama fi al-mithal, formo fjali si në shembull: dhahabtu as-sa'ata al-khamisata, dhahabtu as-sa'ata al-khamisata, shkova në orën 5, li salati al-fajri, për ta falur sabahun. Apo thua dhahabtu as-sa'ata ar-rabi'ata, orën 4, li salati al-fajri. dhahabtu as-sa'ata al-wahida, në orën 1, li salati adh-dhuhri, për ta falur drekën. Apo al-thaniya, apo al-sadisa, e kështu me radhë. أبا المريمة Hajde Maria, بو mos u but me ذهبت dale pa. ذهبت الساعة الخامسة لصلاة الفجر. Mos të fishon آه، sadin. Li salati al-fajri. لصلاة الفجر. Shkova në orën 5 për ta falur namazin e sabahut. ذهبت الساعة ذهبت الساعة الرابعة لصلاة Mos të لصلاة fishon. لصلاة الفجر. Shkova në orën 4. shkova në orën 4 për ta falur namazin e sabahut. ذهبت الساعة الواحدة لصلاة الظهر. Shkova për ta falur namazin shkova në orën 1 për ta falur namazin e drekës. ذهبت الساعة الثانية لصلاة الظهر. Shkova në orën 9 2. në orën 2, po so habita, në orën 2 për ta falur namazin e drekës. ذهبت الساعة السادسة لصلاة الفجر. Shkova në orën 6. shkova në orën 6 për ta falur namazin e sabahut. Mirë, Sela. ذهبت الساعة الخامسة لصلاة الفجر. Shkova në orën 5 për të falur namazin e sabahut. ذهبت الساعة الرابعة لصلاة الفجر. Shkova në orën 4 për të falur namazin e sabahut. ذهبت الساعة الواحدة لصلاة الظهر. Shkova në orën 1 për të falur namazin e drekës. ذهبت الساعة الثانية لصلاة الظهر. Shkova në orën 2 për të falur namazin e drekës. ذهبت الساعة السادسة لصلاة الفجر. Shkova në orën 6 për të falur namazin e sabahut. Mirë. أظن Sejt. ذهبت الساعة الخامسة لصلاة الفجر. I ka në orën 5 për të falë namazin e sabahut. ذهبت الساعة الرابعة لصلاة الفجر. I ka në orën 4 për të falë sabahun. ذهبت الساعة الواحدة لصلاة الظهر. I ka në orën 1 për të falë drekën. ذهبت الساعة الثانية لصلاة الظهر. I ka në orën 2 për të falë namazin e drekës. ذهبت الساعة السادسة لصلاة الفجر. I ka në orën 6 për të falë sabahun. Ashtu, Muhammed. Po. ذهبت الساعة الخامسة لصلاة الفجر. Shkova në orën 5 për të falur namazin e sabahut.
ذهبت الساعة الرابعة لصلاة الفجر. Shkova për ta falur shkova në orën 4 për ta falur namazin në sabahut. ذهبت الساعة الواحدة لصلاة الظهر. Shkova në orën 1 për të falur namazin e drekës. ذهبت الساعة الثانية لصلاة الظهر. Shkova në ora 2 për të falur namazin e drekës. ذهبت الساعة السادسة لصلاة الفجر. Shkova në orën 6. 6 për të falur namazin e sabahut. Mirë, uslimi tjetër thotë Isa maridun il-yawma. Isa maridun il-yawma. Isa sot është i smur. Shafahu Allah. Allah shërof. Kuntu ma'ahu as-sa'ata al-wahidata laylan. Kuntu ma'ahu as-sa'ata al-wahidata laylan. Isha me të në orën 1 të natës. Pastaj kombinojmë. Kuntu ma'ahu as-sa'ata ath-thalithata laylan. الثانية ليلا الرابعة فجرا السادسة فجرا أكشت مراد. هذا سنة عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allahu e shëroft. كنت معه الساعة الثالثة ليلا. Isha me të në orën 3 të natës. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allahu e shëroft. كنت معه الساعة الثانية ليلا. Isha me të në orën 2 të natës. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allahu e shëroft. كنت معه الساعة الرابعة فجرا. Isha me të në orën 4 të mëngjesit. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allahu e shëroft. كنت معه الساعة السادسة فجرا. Isha me të në orën 6 të mëngjesit. ashtu. Muhammed. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allah shëroft. كنت معه الساعة الواحدة ليلا. Isha me të në orën 1 të natës. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allah shëroft. كنت معه الساعة الثالثة ليلا. Isha me të në orën 3 të natës. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allah shëroft. كنت معه الساعة الثانية ليلا. Isha me të në orën 2 të natës. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allah shëroft. كنت معه الساعة الرابعة فجرا. الفتحة الساعة. الساعة الرابعة فجرا. Isha me të në orën 4 të mëngjesit. عيسى مريض اليوم. عيسى është i smur sot. شفاه الله. Allah shëroft. كنت معه الساعة السادسة فجرا. Isha me të në orën 6 të mëngjesit. Mirë. Aban me Hussein. limin. عيسى مريض اليوم. عيسى ishe i smur sot. شفاه الله. الله شرفت. كنت معه الساعة الواحدة ليلا. ishe me të në orën 1 të natës. عيسى مريض اليوم. عيسى ishe i smur sot. شفاه الله. الله شرفت. كنت معه الساعة الثالثة ليلا.
Isha me atë në orën 3 të natës. عيسى مريض اليوم عيسى يشمر صوت شفاه الله وشرف كنت معه الساعة 2 ليلا عيسى مات نور دوت ناطس عيسى مريض اليوم عيسى يشمر صوت شفاه الله وشرف كنت معه الساعة 4 فجرا عيسى مات نور 4 مجيست عيسى مريض اليوم عيسى مرصد شفاه الله وشرف كنت معه الساعة 6 فجرا عيسى مات نور جشت جسد شو مريم؟ Po. عيسى مريض اليوم عيسى është i sëmur sot شفاه الله الشرف كنت معه الساعة 1 ليلا isha bashkë me të në orën 1 të natës. عيسى مريض اليوم عيسى është i sëmur sot شفاه الله الشرف كنت معه الساعة الثالثة كنت معه الساعة 3 ليلا isha bashkë me të në orën 3 të natës. عيسى مريض اليوم عيسى është i sëmur sot شفاه الله الشرف كنت معه الساعة 2 ليلا عيسى është i sëmur sot عيسى مريض اليوم عيسى është i sëmur sot شفاه الله الشرف كنت معه الساعة 2 ليلا isha bashkë me të në orën 2 të natës. Po, عيسى مريض اليوم عيسى është i sëmur sot شفاه الله الشرف كنت معه الساعة 4 فجرا isha bashkë me të në orën 4 të mëngjesit. عيسى مريض اليوم عيسى është i sëmur sot شفاه الله الشرف كنت معه الساعة 6 فجرا isha bashkë me të në orën 6 të mëngjesit. Shlim tjetër. Thot meta taraktahu. Kur e lë atë, u largove prej tij, taraktuhu as-sa'ata ath-thaniyata dhuhran. Taraktuhu as-sa'ata ath-thaniyata dhuhran. E lash atë në orën 2 të drekës, mesditës. Meta qara'tahu. Kur e lexove atë, qara'tuhu. Kur të kujtu ti, tani kur thu unë tu, qara'tuhu قرأته الساعة 1 ليلا لزوفا أتنا ورا نيتنا ناقص متى شربته كور بيبات شربته الساعة 2 ليلا بيبات ورا ندوت ناقص متى أكلته كور هنغرا أكلته الساعة 5 فجرا هنغرا أتنا ورا باست من جيس متى كتبته كورة شكروبات كتبته الساعة 6 فجرا شكروبات نورا جاشت منجس متى أخذته كورة مورأت أخذته الساعة 1 ظهرا مورأت نورا نيا تدريكس هذا سهلة متى تركته كرألاتا تركته الساعة 2 ظهرا العشرة أورن دوت مزديتس متى قرأته كرألتزوفاتا تركته الساعة 1 ليلا أشكرتاتا أورن يتناطس ألتزوفاتا أورن يتناطس متى شربته كرأبيفاتا شربته الساعة 2 ليلا بيفاتا أورن دوت ناطس متى أكلته كر هانغراتا أكلته الساعة 5 فجرا
hëngra atë në orën 5 të mëngjesit. Meta katabtahu, kur e shkruajtë atë. كتبته الساعة السادسة فجرا. shkruajtë atë në orën 6 të mëngjesit. متى أخذته, kur e mora atë. أخذته الساعة الواحدة ظهرا, e mora atë në orën 1 të mesditës. A bën me rime? Hajde. Meta taraktuhu, kur u largove. Po taraktehu, kur u largove apo kur e lë atë. U largova në orën 2 të mesditës. Meta qara'ahu, kur e lexove atë. Qara'tahu. Meta qara'tahu, kur e lexove atë. قرأته الساعة الواحدة ليلا. E lexova atë në orën 1 të natës. Meta sharibtehu, kur e pite atë. Sharibtuhu الساعة الثانية ليلا. Po. Piva atë në orën 2 të natës. Meta ekeltehu, kur e hëngre atë. Ekeltuhu الساعة الخامسة فجرا. E hëngra atë në orën 5 të mesditës. Meta katabtahu, kur e shkruajte atë. كتبته الساعة السادسة فجرا. E shkruajta atë në orën 6 të mesditës. Meta akhadhtahu, kur e morre atë. أخذته الساعة الواحدة ظهرا. E mora atë në orën 1 të mesditës. Usaid. متى تركته, kur e lete. تركته الساعة الثانية ظهرا. E lash atë në orën 3 Në orën 1 të natës. A jetë e para të e dyta? E para. Po, në orën 2 të drekës, po. دrekës. متى تركته, قرأته, kur متى قرأته. متى قرأته, kur e lexova atë. تركته الواحدة ليلا. تركته الساعة. تركته الساعة الواحدة ليلا. E lexova atë në orën 1 të natës. متى قرأته. متى قرأته, kur e lexova atë. قرأته الساعة. قرأته الساعة الواحدة ليلا. E lexova atë në orën 1 të natës. متى شربته, kur e hëngra atë. E piva atë. شربته الساعة. شربته الساعة الثانية ليلا. E piva atë në orën 2 natës. متى أكلته, kur e hëngra atë. أكلته الساعة الخامسة فجرا. hëngra atë në orën 5 mëngjesit. متى كتبته, kur e shkrova atë. كتبته الساعة السادسة فجرا.
shkruva atë në orën 6 të mëngjesit. متى أخذته kur shikov متى أخذته متى أخذته مرة kur e mora atë أخذته الساعة 1 ظهرا e mora atë në orën e mëngjesit. محمد متى تركته كل أولى تركته الساعة 2 ظهرا أولى نورا دو مزديتس متى قرأ متى قرأته قرأته الساعة قرأته الساعة 1 ليلا كورة لزوبة نورا تناطس متى شربته متى شربته شربته الساعة 2 ليلا ساعة 2 ليلا كورة بيبا نورا دو تناطس متى أكلته أكلته ساعة 5 ساعة مفتحة أكلته الساعة 5 فجرا كورة هنغرانا أوران باست تمنجيست متى كتبته الساعة 6 فجرا كورة شكروفاته شكروفاته نورا جوست تمنجيست متى أخذته الساعة أخذته الساعة 1 ظهرا كورة موراته أمورا أورا نيا تمزديتس Rimi tjetër thot وأمي dhe nëna ime مريضة أيضا gjithashtu është e sëmur apo është e sëmur gjithashtu وأختي dhe motra ime مريضة أيضا خالتي tezja عمتي hala ime جدتي gjyshja فاطمة عائشة e kështu me radhë. Do thotë qëllimi është ta mësojmë gjinin femrore përmes ta'ul marbuta. Hadi sala. وأختي edhe motra ime مريضة أيضا e sëmur gjithashtu وخالتي edhe hala ime Tezja dhe tezja ime مريضة أيضا e sëmur gjithashtu وعمتي dhe hala ime مريضة أيضا e sëmur gjithashtu وجدتي dhe gjyshja ime مريضة أيضا e sëmur gjithashtu وفاطمة dhe Fatimja مريضة أيضا e sëmur gjithashtu وعائشة dhe Aisha مريضة أيضا e sëmur gjithashtu. Mariam. Po. وأمي dhe nëna ime مريضة أيضا e sëmur gjithashtu وأختي dhe motra ime مريضة أيضا e sëmur gjithashtu وخالتي
dhe hala ime e sëmur maridatun أيضا e sëmur gjithashtu وعمتي وخالتي dhe daja im maridatun أيضا Tezja ime. Këtë gjënin femrore. وخالتي dhe tezja ime maridatun أيضا e sëmur gjithashtu وعمتي dhe hala ime maridatun أيضا وجدتي dhe gjyshja ime maridatun أيضا e sëmur gjithashtu وفاطمة dhe Fatimja maridatun أيضا e sëmur gjithashtu وعائشة dhe Aisha وتنوين وعائشة باتنوين وعائشة dhe Aisha maridatun أيضا e sëmur gjithashtu سعيد وأختي ذا مترئيمة مريضة أيضا أسمو جفشتو وخالتي ذا تزعيمة مريضة أيضا أسمو جفشتو وعمتي ذا خضيمة مريضة أيضا أسمو جفشتو وجدتي ذا جشائمة مريضة أيضا أسمو جفشتو وفاطمة ذا فاطمة مريضة أيضا أسمو جفشتو وعائشة ذا عائشة مريضة أيضا أسمو جفشتو محمد وأمي ذا نايمة مريضة أيضا أسمو جثاشتو وأختي ذا متريمة مريضة أيضا أسمو جثاشتو وخالتي ذا تزعيمة مريضة أيضا أسمو جثاشتو وعمتي ذا هلايمة مريضة أيضا أسمو جثاشتو وجدتي ذا جشعيمة مريضة أيضا أسمو جثاشتو وفاطمة ذا فاطمة مريضة أيضا أسمو جثاشتو وعائشة ذا عائشة مريضة أيضا أسمو جثاشتو مير طب كم متى تركته كوريلات بعد الصلاة خاص نمازت متى قرأته كوريلات بعد الفجر فالصباح متى شربته كوريبيبات بعد الظهر فازدريكس متى أكلته كورهنغراد بعد الفجر فالصباح متى كتبته كورشكروبات بعد الصلاة فالنماز متى أخذته كورمور بعد الفجر هذه سهلة متى تركته كرألات بعد الصلاة فاس نمازت متى قرأته كرألتزوغات بعد الفجر باس صبات متى شربته كرأبيفات بعد الظهر باس بريكس متى أكلته كرأهانغرات بعد الفجر باس صباحت متى كتبته أشكربات بعد الصلاة باس نمازت متى أخذته أمورات بعد الفجر باس صباحت مريم متى تركته kur u largove بعد الصلاة pas namazit متى قرأته قرأته kur shkruajte atë kur e lexove atë
بعد الفجر pas sabahut. متى شربته kur e pita atë. بعد الظهر pas mesditës ose pas drekës. متى أكلته kur e hëngre atë. بعد الفجر pas sabahut. متى كتبته kur shkruajte atë. بعد الصلاة pas namazit. متى أخذته kur e morr atë. بعد الفجر pas sabahut. Mirë. Ja, për sot po ndalemi këtu, vazhdojmë inshallah. Orën dalës. Selamu alaikum. Alaykum salam. Aleikum selam.